Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing ban kajing duk ha kaying kasem hadian kajing klat no kpa jong kaying kasamla dalina dekar kabashong basa amuter syak bi hajan mokayaw West Giant Hills District. Hadin bakla pendep ya ka class 12 na mukendeng kala jit no ya ka kam manong nong apahara ni security kat ba kayo belah. Kani kasamla kentay kala yo man pendep ya ka jing syak hikai. Nakabenta ka Sausan Singi ha Sub Center Training Tornado Security Agency kabadon ha Yoksi Dinlin West Giant Hills District. Kabahap ha Mukaya constituency nanray menta kan hapanwat ya kam kat ba kayo banit apahara nakabenta ban pendap ya kayeng kasem. Kasamla dalina lalit ban belah yang beriu hadin bela pendap ya ka class 12. Nanray hadin bakla yo jing tip bakadon ka jing ai jing hikai kalapan jing bet na ka kemir kenang makan nak men pendap ya kayeng kasem. Kapten juga de dalina dekar ba sa ha mutersyabi Western Hill. Mutersyak deh ha. Mutersyabi ma sendabat kamu koyau. Oh, kamu kaya mo. Shua ban sene temen shua ngasat belakat bayo din balada kelas 12. Kalam petang sujung pule asu belakat bayo untuk syarap haying. Hadin pade yusnga badan kan kerja training tak naying ruki ajing kersan ki amin sim ban sene takadang sene. Sementara bila ada pas ikne ke kam ba pintre. Hai ke jaka ba pihak pintre ne. Dayo kan ko jaka kalau Baik mo. Yo shalong ne yo hang no. dayo no. Haba pidan duti hane kalong kumno ka. Kabiang sa. Kabiang. Minta don buat training ruki ai duty ta untuk ar kenta sisngi ikan tei ab duty misngi. Piang ba pila pas ya kastu hai pi pule. Madan syong bani makundeng. Bali pim petang shu ya gajing pule ka bi ya. Bemyo la shu sal namari paru istom to kopon tam don shu ra khla dipa ti imeru imla shu ra ban kersan takadang hapep. Chua dengan sim form ime ong perkat bahamo rai bhayo hadin ban adap sim form PE no step A kijing pelut mo bele sim form bele sine style wa ki kot kisla tengong em me sin ban rai ngan rai bit ban le. Bana ini kini bon training hene pi perlok pila lap hang ne pi don hang ne bana ini nang ne jan tiahi ne na bu kibun Western Tia Eastern Tia na than boy than Western du don ke bawan oh tamo pila pila kenu perlok mah ne tapi pidang mentah lak training pila paino dan aming su kenja pila sah hang ne kenja sa rendu di kan juga wah dan safasan sini don lang temo kenja kibok pi ba pinyo kam da ne kisne kenu buat mo Katbau samla Richard Marsharing ubadai nakashnong Klow Ribhoy District ulay tho bahdian bula syabat haka class 12 ha King of King High Secondary School ulas dang banyak kali no ban kersan kayeng kasem ulay tho bahdian bula UI yak jingpan bana ula jit yak ni kajaka hikai syayoksi namar ukwa banlong kum unong apahara udan jingkerman bu unsa yo yak kambela namar mentau la yo yak sernot nakani kajaka aji hikai namar kumbala batay ba sisian belayo ya kawat ya keti dayman pendan kam. Kerteng juga di Richard Marsharing masyong asa ha Klow Ribhoy District. Jangai mo na Klow sa yuksi. Ada kalenti ka jangai bharan te sini. Te kapungepoy ban one training sini ru yang bagi status yang bagi YouTube ba isa ribu te kata kadaw ni yo kalat kalenti ban one training sini. Kalau kumno ka training gini. Hadu kan ni kasih benta ka training kabiang yo sibun ki jingkai bagi ai ni. Hoi. Kano benai pi yo training? Katkum ke ba ki ai yo substance ni. Substance ni. Kalau kumno kasta jakadem kasun benang kalau kumno. Kasun benang ka kam perhi ba yang ni sitei. Jaga jakasa kumba laong isa menemo ka jakasa ro kumta dari bakaslap ka kamsitam kanjat andre dan bok ba ngi hini benai ba menta dari ka kam slap thandu kata te ka biang hi ka jakasa hadu ba menta te kam don reka ta ka ba masum dep training ban join ring ida hap up chwa hangno ngi jaka andre la ring yo nunur ngi haban trik Shoba pino training hne pile ayu man kasni. Ngadang su dia patwal masabat katwal te ngairap kam hiyeng bar nga nya kalim tu te Hidap ketua fa pili kelas. Ngalai po King of King Higher Secondary School Mokordep. Beri buai. Iri buai.
Boleh pijit ya kan ya kam security. Boleh pijit ya kam. Em ngijit yakini namar ba ngi habang ipe yaki max ki bangi yo haki result ban ya hapnya compare gi kwe ngim la ta kadang ngijit yakani. Re haba ngisang ne rungi yo eki duty mo kum to ban kum ka jing persang mo ban up duty ngi ki serang yo duty menmit. Idon arar kenta wi breu. Man kamit idon. Nong training menduti menmit. Ha idon training itu. Kapor bang idang sedang wan kidang ai training te long ko badang thamai kadang stom re kat badang jaya sakmat te kala kasuk. Boleh pijit hang ne yuksi, boleh pijit sikiwe gitu na training. Namar ngajit ya kini namar bang ratib ha bagi dan sisuwe te ngayo ya ka jiktib hang ne rata kada wasne. Hai na yeng ruki ai mensim yang apa ngan wan join ya kani te training. Minta pi ong ba pihap wat kam. Hai. Ne aldon ba na pengkrek ban yo. Em padan. Padan ma pinchong. Tada pim yo kam pilek kuno. Ada training kuno. Em ka kam yo baik. Hawat himo. Hawat ah. Ta ko boong isa mene layo ka wai hakti ba. Oh, hawat. Layo sedikit rumah. Terkeman ba pi lo ada training ne. Kerman ba pin yo kam. Mo. Ana no kam ba pin ngets kam ba pin. Trihok mo. Hai. Boleh cumbun. Ekpor je pin. Namar ka jingkur du kam hakini ki singi ki ba menta re ki samla ki bala pendap ya ka master degree haki school ba paper gelhaban let sha hikai manlong nong apahara ni security ha sub center training tornado security agency kabran hayuksi Dinlin West Janta Hills district habayakran makano hikai jo kani ka jaka hikai security ka kong Ferdinand Muksor kabre na kasnong Dinlin Yoksi kalaya tho bagi ki samla ki bala pendap ya Bachelor of Arts but master degree habaki shushong hayeng ki laban wan sha hikai hakani ka jaka ban pen kret lupa lada kim yo kam hadien bagi la pendap ya ka jing pulih kalaya tho bakum ka samla kala sedang menshim kum kanu hikai ha usnam arjar arpuwei hakawei ka company bat hakani ka slam ai jing hikai kala yo ban sedang hikai mentau usnam arjar arpulai nga ka kerteng jonga to kadeka Ferdinand Muksor Dia nang nesnong hi muk ya oka. Syong asa hang ni hisnong Dingling. Yuksi mo. Ha yuksi Dingling. Ngala sedang ban hika na do usnam arhajar arpeo we kamut dala jankut kan usnam te nga sedang na ka third batch jangka we pat ka company jangka Unique Ex-Servicemen Security Agency. Nang ne jangka tornado pat nga sedang jangka third batch. Senang kan no. Usnam arjal arpulai. Pipat pi training mano ba training ya pipat. Ngate nga kumbang namarkan ni kalau ngajak ajangi mo. Te kumbang rung sekani ka agency te kumta kenya sedang banlan nang ne. Andre ngam shemla training lupa. Andre nga marts rung kam hang ne. Andre nga kumbang shem yaki training tengah learn hang ta kai. Oh, setelah taka kasap tu pi mo. Pi yo pateng ya kasap pi chai kai ne te kumbang kan ngut ki kena ki ba pi la yo ban ai jing kai apo ka jing pe pi. Ngamla syura ban ken namarba nadu ka third batch nga sedang but danga ken ya kata ka wika company la long khat ar ne khat lai batch. Mo de ki hajar ne de ki spangot ki kena. Tharai tam hajar namar hakabach banga hikai nga sedang no kumto saw photam nang ta san photam nang ta handru photam mla syura ban ken la bun palat ki khana hoi hakajing shem jonga nga long no hikai men shua nga hikai ngam pat tip kumno bangan long no hikai hanre danga hikai pat nga shim ken ka shim ken ki nuksa na ki khana dan ki khana ki ba tam sneng mo te hakapor ba kitam sneng nga sneng nga kentiu ya ka ika bagi bakala andre nga sneng nga kentiu ya ki te hakapor ba kitam sneng palat ngi ai punishment ngi long ginong hikai ngi don kabor andre ngi ai punishment ni ki khana Ki bana in ki kena ki wan training ne. Kena ki bawan training nang ne te ki dei khasi penar boy war nadu nang stoin nadu eastern west nadu na rilangam ru kiwan na jingai ba kiwan khana Dan em kena ki bala subang pa kisah ne ki kwashu li phai shi. hoi hakapor kumanta ka sngi ma ka de ka closing ceremony te
namar dantang sau pusan teli kisngi baki bangi yo ya kendu hang ne te nak kata kadau shwa bikin le yeng te don rugi kena ki bayam kim kwa shuraban le yeng kai namar la sngo tanat palat hang ne te takadau ki yo tang khandiat e ka training hang ne te dakila mi nang ne ki yam ki babe namar ba ki yo hang ne ye ki jing hikai ye ki jing sngo tanan ki ye le kai football ki le ki kinjaki hang ne kila yo lut kita ka jing hikai ki bahana mata jongki kumba kan ngot ki kena ki ba pas training ne ki ba pio jing tip ba ki yo kila yo kam ha ki company ne ki no balin chong security hoi ya ka kam la bun bhagi kena bala yo ma hanre ha ka kam security te ngam la ban ong dan ki kena ba yo shakawe ka agency hoi ki yo kam he ko tulong hanre ki kiu pat shakawe dan nakawe ka company ki yo kam he ki kiu pat shakawe komta kan nakawe naka ki yo nakabarin hanre de ki yo pat de ka ba he ki kam kiu kan chidrong nakaliang jonga kum ka nong hikai ka instructor nga kwa ya ki khana samla ma ba kin ya wan training shikani ka jaka hangne ha jaka jongi ha yuksi dingling te bun bhagi khana ki ba ngai I ba ki khun samla ma ba ki la ya vir ka leng ka perthai re kim la pat ban phai ka future jongki kim ti pat la sha le chisngi kum nongin training kta na kata ka daw nga kentiu no ya ki khun samla baki wan shikani ka jaka training jongi khnang bakin yo ya ka eka ba khambha nang ne rei don bun ki khna ki ba ong o nga shishang hayeng rei kam don ka kam ka jam kila pass BA kila pass MA kila pass graduate ru don ki ba wan hang ne rei om dei ba ong ngala he ka kerdan mo ngala he ka kerdan kam ya ha banlang security rei nga kentiu yaki kum ki khun samla bakin yawan shikani ka jaka training rei phin yo nang ne ka training ka ba khambha khnang ba phin light ban shang na haye khnang ba phin light ban ong ban bun kita ki jingmut ki jing por khan ki ba snew yo la se don ki khun samla mo teng ni por khan ye ka ba snew rei da pi wan hang ne phin penja lot ye kita ki baro ki ba snew phin yo ye ka ba bahatam hang ne ka kulish bun ya kapor ka jong pi mo insing du pat ha ko kapor kulish bun koblish bun ni phiru ngadi ba walbon phawa chang sa ane yuksi te chupor ngalong ngwe to unang rap nong wat lenti ye ki khon boduk ma wa chang sa hat apo than kasi jentia wat na baru gedang ya wat jemut kuno ba pan ai kam jam ya ki khana hajo por nga ingo yo ble nana por ni sango yo ba pendap ba ula penikai nga kumno ngen ban le ki kam ki ba bha khanang ba ibot singi ngi sobat khat nga ba I ba pendap kumno ngen le bale khamtang po thai ni rei khasijentia manta la bun hau ni drok uba la ngop uba la bun na ki bro ba di drok ni ba di kanja ki ba di bun jai ki jingdi ta ngi la sobat khat ba chpang ni kam ong tol ngen ya ai kam tol ngen ya wat ki lem ti lat kumno ngen wa khana ba kin ni khana jongi kin yo ya ga ja khapo tingi sobat khat menta la bunta la sausne menta la sausne menta ngi ya rolang ngi dia ki office ba per ki office jongi badan hapo slong bun ma ki office mai del tengi so lai ong man ngi habat lai man office on san sambaban ai kam ajam ya kini khana ga bala yo jikai tapi pat pi chong security hai mentang ngala teh hajwai oh ta ngala teh hajwai tahan ba ya kam jonga hi dengan dangala ngahaban na pedak choi kam jong nadap ki kam jong pat tengah ban le ai mesin ki khon ke baduk dan gibro ong kumno kono mela baterai arlai lagi jaka ong em ya kata ha jong hanu ro kam ngimla ban pe arlai telimo tang batang gawehi iban ke mesin ke basangret ban penrap ya ki khon baduk penali jonga tumonong lerap yi ba pendap sar muksarma e ba pendap tingi ngi ai mesin ya ki khna tengah ong ki na oi ki to sakini ki khna ngi ada don gino ki bakwa permatreng sakane ka thanjongi kilap wan handa kilap wan tingi sapane kai gi kono halo ta
Kulesbun, ya pi. pasal ipiro khule subun ba kajing ban jong pina do na salong hane ngatep na kada jing ba bi pipo sene kanang ba ki kon kajang ni bachong sa hapo jong bro o ya trop kilong ki bro ki batep sini kilong ki bro ki ba ki baslor kum balong tu sim jong Kulai. kenang ba Kulesbun. Dengan es no pi. Mana menteri peluslah. Menjadi puslah. Kuno pon training na. Ngapain warba dan tengah ni try ga jika training. Ada no way tambah kembas ni teh. Entah. Tapi lakut duti yang lakut ang training ta. Oh lakut mentah. Ya bisa kuno lakut training ni. So kerja ni senu. So kerja kan. Balik no la diaper pai dah. Tapi suatu kuno pin yo kam security ai pila pun krek pun lik security ai. Ini kata teh melak petai kat bayok teh. Tadi ro link. Mentang ni piyang ni ban up security ban up get ni no. Ban upgrade ni dah. Dan baru mami. Besar seliu. Dan bawan hab. Kini seperti ai pi ana ni ki update ki na. Oh ti ai na ni ga terus security agency. Ka training kalau kuno kabiang ban. Kabiang. Ada keti dari tu bakabiang ka bor ni kon. Oh dah ti kabiang dari ban ang dari tiar melak try. Luar ki inang tu unta ki biang teh ki tiar. Ki tiar le ki biang. Kitbok ba pin yo kan kam pi. Ada training ni mah. Betul so.